laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal khalqa li'ibadatihi wa lam yatrukuhum hamala bal ba'atha ilayhim rasulan nabiyya bashiran wa nadhira wa da'iyan ilayhi wa sirajan munira Muhammad ibn Abdullah فتح الله به قلوبا غلفا وأبصر به أعينا عميا وأسمع به آذانا صما أقام به على الخلق حجة وأنار به المحجة وكشف به الغمة صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة أصحاب الفضيلة العلماء المشايخ الأئمة السادة والقادة، أيها الجمع الكريم في هذه الأمسية المباركة وفي هذا المكان الطيب وأمام هذه الوجوه النيرة التي اجتمعت لإعلاء كلمة الله وكلها شوق إلى معرفة دينها. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سين أجي دالدو أولي إلي إياغا أن يقول قطو نينا لنيتم فيهم وول حالك أنا واتا وولد ما مجوغي اندي مبادي دو ما كنوكو كاري ويوري سين أجالي أن يقول يمبي بنيتو سرنا كي براجي قول نغي هبولي كو يانغو تدين جولين هورين جانجين زكين فوهاري كو يمبي ونغي يانغانا والله hiɗen ñoaɓe hiɗen wowla hiɗen aybina hiɗen fena e hoore maɓɓe so renaki haray baraji men ɗin ko kamɓe wonɗen e sakitande en torki Allah yo Allah o dandu en haray ɓawnami toon yewto won ɗo karmakoɓe no heewi ɗo buy haray conférencier jo ɗimmon kadi ari Cheikh Mouhammad Moukhtar Fadi Diallo haray min mi daro wano ɗo e hoore fayi mi yiltito kami fuɗɗornoɗo mi jarna ɓe mawɓe kami siide ɗo mi jarna ɓe sukaaɓe organise ɓe ɗum ɗo eɓe karmakoɓe meɗen wonɓe yeeso men ɗo e jama on ɗon fof duhiɓe suddiɓe ɓayen ɗo fof ko addi en ɗo ko faali heɓugol baraji Allah ta e faɗu baraji ɗi toriki Allah subahana taala hawtu en ɗo e hoore nde ɗoftare makko ɗo e fiika dina makko ɗo yo Allah hawten kal janna ɓurɗo towude hara si tawi faljere waɗi to ko immorde an si tawi sawabana ɗon haɗa ko immorde Allah subahanahu wa taala e moƴƴere makko. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى صيغ التشهد كونغودي في تايدين دياي بنا كونغودي ناي يفوق ماجي سلي ko ɓuri sellude ko tahiyya mo Abdullah ibn Mas'ud o tayorno on attahiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu awi as-salawatu at-tayyibatu on ɗon siiga on no ɓuri sellude majje horde fof ɓuri selli kala mon tigi waɗi no yona yani fargo ala hakkone mum ta yori ɗum ɗa ta yori ɗum ɗa kono ko ɓuri tabutugol ngol tawi mo ndar jangguino Abdullah ibn Mas'ud on ko on ɗon ɓuri ka tabutugo ɓajo si goɗɗo wari ka sahiha en goɗɗo wari ka goɗɗo e majji ma no wari ka sunan hay siɗa no selli kono ko selli no wiye no selli e ko no wiye keng no selli e no selli keng ara gonno ɓuri jogade ɗuma ko ɗum ɗa kono fof ko konti waɗi ɗon wono yon am ɗon ko talibaɓe Cheikh Albani ɓen rahmatullahi alayhi kamɓe on ko noon ɓe yiri ɓe ceerno maɓɓe on Cheikh Albani e imamu Shawkani kamɓe iɓe yaari hay Ibn Hazm tañino tawte maɓɓe zahiriyankoɓe ɓen ɓe yaari wonde sonnajo fiiliɗo no wawi memugol alqur'ana o kono jumhur ulama'i bima fin al aimma al arba almamiɓe nayono e karmakoɓe ɓurɓe ɗurde ɓe fewno ɗo ɓe yi wonde sonnajo fiiliɗo hana memugol alqur'ana o memira juuɗe makko ɗen min ko ɓen ɗon mi tawti ko ɓuri wonde renagol ngol fi teddingol alqur'ana on sonnajo wonduɗo e fiilayeru hara o memali nde wonno o la yamassuhu illa almutahharun memata alqur'ana so wona laaɓuɓe ɓen ɗo ko ɓura tañinere laaɓal ngal ɗo ko faada ko attahara min alhadathi al asgari wal akbar fi kala haalaji ɗuɗi no nder ton ko ɗon woni rentagol ngol on tigi o ronkugol memugol tawa dagino ka o mema ɗo ɓuri o memugol tawa hanano memugol oɗo landi o so tawi
no shartina e hoore gorko jombuɗo sonnaɓe buy ka tawata so sendaniɓe mo ɓe e ñalande mum nden so hewti ko ɓe o yiida e makko e ndaɗɗudi ka ɗum ɗon ko yilti ko taaga e faale e karmo koɓe gonno wi e nder balɗe nayi ɗen sonnajo on no haani yidde gorko on no haani yidde sonnajo makko on haysi ko gooto e nder balɗe nayi ɗen jemma gooto nde wotere si tawi ko sonnaɓe nayo yalli haray sonnajo ɓe no haani hendade e nder jemma haray kanko fowtaki woɓɓe inni e nder ɗon haray ko balɗe jeetati ɗen haray sonnajo ɓe no foti heɓugol nde wotere mana no wawi e nder si tawi ko balɗe ɗiɗi o waɗanani ɓe e balɗe ɗiɗi ɗen o jonna on tigi nde wotere o waɗa kadi nde wotere nde ñande wona repos nde ñande wona golle kono no fof ala toon ko waɗa tahdid joni noon ida lam yuhadda fi sharqi rajaa tahdiduhu ila al adati wal urfi kala ko tawata sharia on happali inni ko hasabakari haray hakkugo ɗum ko yilti hande kadi ko aada on e mbowka kan ɗo ko hakkude maɓɓe ko woni wota wono haala siko ka oɗa ɓaawa makko gon no Muusa awa imo ronki imo ɗumantinni siko ka oto hara mo softi la si tawi ko nawnare ma ronkere yo ara hara mo ɓe fewndu mum kadi ɗum wonde aray kono huulal ngol tun ko nokku ngotun tun ɗo kan hara no ronka tun siko ɗa kan no softa tun ɗum ɗon haray ko toñe de oɗon ƴettugo sonnaɓe ɓuyɓen no jogii risque molanaɗo ta on tigi aro yawmal qiyama hara ko sengo woto o mari faraɗo gollugol e banque komi yamirtamo ko yo ɗaɓɓu nokku ka golle haranaka banque joni noon si woni fa in akonlal maga no fa in abaytum si tawi on tigi salike illa al amalu fil banque hara yon tigi ndaaru e département ji goono toon no sindi wongol ka guichet ara ko retrait et versement ma wongo ka ɓuɗɗi compteteɗo ma en tout cas harana kanko woni représentant banque on signowo on e intérêt ji ɗin hakkude client ɓe ɓen e banque on ɗon taw memu ɗon few wongol kanko woni représentant banque on kanko signata henna min waɗante hunde kaari min tonte hunde kaari inna awa signe ɗo signe min kadi mi signe ɗon taw wonɗon de yo won fonction ji luttuɗo harana on pottuɗo jawdi ballon allahul mustaan ka lasili o ballon ko puydan ko sama kala kono si tawi wona joueur ɓen itti harna joueur ɓen itti mbuɗɗi na kamɓe kutisi ko woɓɓe go wallini imma ko société ma ko gouvernement ma mi anda ɓen ɗon wallini inni joni fije gañiɗo o ko kañum jeeyi ara e base ala no dagi kono wona mbuɗi rerɗaɓe e muɗum kadi islam ko mbuɗi onde heɓorde puyda piiji buy no nder to jokki nder to accugol ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴude alharamu bayinu alhalalu bayinu walharamu bayinu wa baynahuma umurum mushtabihat aw mutashabihat la ya'lamuha kathiru min annas فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرى حول الهما يوشك أن يرتى فيه ara irenta gol ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴude hara waɗali hoore muɗum e yeeyeteɗo soode woɓɓe fof kadi lamdi sonnaɗo so tawi sonnaɗo wondi e moodi muɗum ha ɓiɗɗo heɓaki o jombiti goɗɗo goo ha joni ɓiɗɗo heɓaki kam heɗiɗono haray ko honɗum o hani wadde so tawi ɓe daari ɓe tawi ko gorko on mari nawnade nde e kanko sonnajo on ko ɗum hani wadde saria on no newnanimo no suɓinimo o newni yo won ɗon si tawi modi makko no huntandemo haaju ko woni ko gilkoy koye woni wuura o wawi wonde ɗo naafuy ani heɓugol ɓiɗɗo wona charte fi waɗugol dewgal ngal yo sellu nden men acha yibinano on nda ɗaccitiral muɗum emo suɓina noon kadi si tawi o faalaka wonde ɗon ɗum ɗon ko ella mo tawata mo newnana tortagol hoore makko so tortike hoore makko hara modi makko accitumo ɓe landi ɓeeɗo landiɓe ɗo wonde wallitagol ɗengal mum ngal fiino ngal yaara yeeso no jeeya e jingal ngol leñol o woye faame moƴƴi ko minni ko wallugol jingal ngol leñol mum fii tooñugol woɓɓe bonnugol haqqeji woɓɓe lorrugol woɓɓe ɗum ɗo woni dagaki amma wallugol hoore ma
e leñol magol fiino ɓantora ɓanta ɗengal magal sa ɓantike a ɓanti ɗengal magal a nafa yimɓe ko ɗon ɗon e laala e muɗum woɓɓe ko kad landi haɗi haɗay yarli ino newo ka gorko fiança debbo kadi mi wawi tan français yarli no newo ka o fiança debbo si tawi o fiancimo so ino newo ha honde tumata ƴere wata mana dagal fiança gongol no mi famiri noon ko tanagol ngol tanagol ɗon no wawi toon no yalta e mum no wawi tana yalta e mum yo andu tun kawo fiancimo ɗon ko debbo janano e makko wona yoɓe ɓe doɗu wona yoɓe memodir wona yoɓe lunno